pasem yang ngaikan ay nalamoy tagay wangin sang sasikos taga kamaway yo taga sasyon at may upanin muli sa wasira ay wow sororan kapag kaunta yang ngaikan taga yang ngayon na silipan esas pasan kaway ngay kawarmat yung masasin watak kanan esas yara lapa kanton ngayon sarap tayo nga mga karandisisa kapag pentikos asas pasan kaway asak na huyaw yay lalaw huyaw dirisisikew nilpa ay kawarmat yung patama huyaw rano na nasasi sa rawila kadaming kulong-kulin, masaleta, songbaros na ising na nasaspasan kau. Kaway din sa wasiran, mapasangin po pa. Nagay pasem niya ngay na ising lamoy. Nagay pilekis, tama ising na nasaspasan kau. Nasaspasan kau ito, masaleta rin sasipa. Yagan, ranen pentikos, irasi paras ng kusyon lang. Abang mo Sasian watawat sang epapen tu was dimesa sasian watawat sangin Easter Sunday lelerano pal kalimesa pinra na epa me paso ka tena yo pasta sasian watawat sang na niyo tongin kamat sera apa Easter Sunday sasian watawat asisa sa alames sem kaya pilih rasi, rasian paman pene, rasi pun maksud la rasian paman pene, pena wasap, rasian paman pene, kaya nala terangkatan tersong sowas, yang sarau, rasian kalori emas, rasi paman pene, dan ile wasak nala, mungkin apa, eiman, kisinian. Untuk masama, untuk lenta nama imo merasi kawan ber, utang kay na imo kawan ber untuk kulen, sewapat ya sirangin pilirinday merasi kila, maritian korasi kuna poso, kay nansa ko merasi kuya lo kaya mo ber, eramas kuna kulit mo, rasi kayo wewe kita, sama-sama na kaya mo rasi. Ya, katedering, may saraw yung martuko rasi. Kaparas mo wewe kita, may rasi kita. Asas ko saan ka we, kutaan kasi ako malang, ay naman sasi na yung wala rasi. Sasi yan, purway na nasasi ko sa kapakapit mo. Asasi yan, pas-pas ka na, at kakanin, magtetamo yung nasaspasan kau kira. May papa, wait sigisig ra sambata kuan mana ng kau tak. Kita meron nasaspasan kau ay katalag pa na yung karanin ay sa wasiran. Sasian mak pa na tagol di pa na ay peral ko na ma FTA sa region. Kaya